Umpa TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Mari tujya kumva Bibiliya yaguye. Ore Mari, iyo waberenga ngo tugere kumva Bibiliya yaguye Mari. Mari, Bibiliya yambere. Wapi? Abandanya. Yego. Kandi nibivugisha ingongo yabyo. We Mariya. Mari, reka tuvuge ko yitaba Mari. Bikira Mariya muvyeyi wacu. Bataririmba nawe. Uri umuvyeyi w'isi yose Mariya. Kata. Mari. We Mari. Komeza. Ababikora. Abantu bakora ibintu nyibi. Abantu babikora. Bagahwana navyo. Igako yanje isani birangiye. Mugano rirahereza kuri kano kantu kavuga ati okwituvuze cyo gusiramurwa. None ko umenga abamizirima mwebwe. Nk'umuntu atasiramuwe menga mu sinya kumengo nta kintu yojamwo. Sipozoke nk'umwana avutse ari umwana w'umuhungu adapfa. Urabona isi iranyerera umwana avuka ugacara umukwega. None kuri meza abayisilamu mubona kumenga nta kintu yojamwo uko kumenyerwa mu kibanza kinini kandi no kwino sari abaze batasiramu. Reka tubatimana. Reka kuhongora mbega mana. Utubwira iki ku muntu atasiramuwe? Mbega uyu muntu atasiramuwe bizogenda gute ku muzirimperuke? Wagezeyo? Nagezeyo. Soma. Ukuniko uhorahagize. Ezekiyeli kangahe? 9:9. Ezekiyeli 4:9. 9:9 Ezekiyeli. Ukuniko umwami uhorahagize. Ukuniko Imana ivuze. Ati. Nta munyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri. Kugira ngo usiramure ku mubiri biragoye abantu baza kukirwa mu mutima, umaze kukirwa mu mutima bagasiramura hariya nyene ku mubiri. Nta munyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri. Azogira gute? Azokwinjira ahera hanje. Ahera h'Imana ntihonyorayo. None muri make gerageje kumviriza inyigisho mutanga. Ego. Amabwirwa 10 Imana yahaye Mose ku musozi wa Sinayi. Nta na rimwe mwemeramo cyane bimeze gute sindabyumva neza. Yemera yose yaguye n'igisabatu. Wanyumvise? Kada. Tuyemera yose haguye n'igisabatu. Wabyumvise? Amategeko ni yose haguye n'igisabatu. Bw'ikoro. Wabyumvise? Ko muri menga nko mu bintu ariko ndareba ejo by'ubutane yakijemo n'uwo munsi nakizamo nuko muri mengo amabwirizwa muri mengo kuri we ntakiguritse neza nari kumve neza nsigaye bihanze nasiguritse gute uko je narimenyeye ko nk'ubu ubunya amabwirizwa nicyo kiba kibigiro bitaturara wabyumvise ndakora ko yarifuza ego je gucura intimba Nemwe kaho Imana yakoze ibyo bwiri. Gucura intimba. Inyandikirageretse ni 2:6. Yashikuye ihema ry'iyo ntara umutara wo mu murima. We yashikuye ihema ry'iyo ntara umutara wo mu murima. Yasanganguye ahantu niwe ikoraniro. Uhoraho yasanganguye ahantu niwe ikoraniro. Uhoraho urazitume hasanganguye. Imana yatanze amategeko y'Isabato hama abanyisirayeli barayagarariza. Ayo mategeko yari yatanze tubanze tuyarabe. Kugira ubone igihe cyatumye Imana ishagurira n'ayakuraho. Kuvayo 16:29. 16:29 inyandikiragira ite igira ngo iki Rabaraba jewe uhoraho ko nabahaye Isabato. Imana yari ivuga ko yari yitangiye Isabato. Nicyo cyatumye mbaha ibyo kurya by'iminsi 2. Ku Isabato Imana itangiye ibyo by'iminsi 2. Abisirayeli bamaze kuzirya bahaze batangwa ngo iby'Imana izaze gushaka ngo dukeneye icyo twirimiye. Batangwa kugarariza. Nicyo cyatumye mbaha ibyo kurya by'iminsi 2. Yego. Kuwa gatandatu umuntu wese naguma ahari. Ku munsi ugira gatandatu Imana yavuze ati geze Isabato ku mahuri. Ntihagire umuntu yegayega ku munsi ugira 7. Mugabo tubona abantu no munsi bambaye amakoti bagiye ku rushengero Imana yavuze ati igeze uhagaze ahantu ku mahuri. Ntihagire umuntu yegayega ku munsi ugira 7. No kuyegayega ntiwinyiganze n'isanzwe ikuriye ntiwinyiganze no muri wese uriyo kumbaye. Nuko kuwindwi abantu bararuhuka. Abantu rero byarabananiye kwihangana batangura kujya kurima, abandi batangura kugira mu rushengero, abandi batangura kujya muri resitora kandi Imana yari yababujije. Imana ibahita byo mu ijuru haragera Imana yarihagarika ibihagaritse rero nabo bakoranira hose Imana irahiyamiriza.
imaze kwiyamiriza ikigenda mu gucura intimba 2 ibabwira ukukuru yashikuye ihema ry'intwari umutara wo mu murima yego yasanganguye ahantu hiwe ikoraniro imana yarashavuye ikisangangura ahantu hiwe abantu bakoranira uhoraho yatumye iminsi mikuru ya minsi mikuru bahora bagira n'amasabato hamwe n'amasabato byibagirana Isiyoni imana ati ndabyibagije nange n'uzobigarukana icyo gituma je n'ubusiramu ry'isabato narikuyemwo kuko n'abagiye kugarariza isabato bimaze kubananira Korani imana yaduhaye amakuru y'uko imaze gusangangura aho hantu bimwe yabagize 2:65 Korani 2:65 yego ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe wumviriza ukuntu byagenze mu bandi byagenze inyandiko iragira iti yego kandi mwaramaze kumenya bamwe bahemuka muri mwebwe ati mwaramaze kumenya bamwe bahemuka bamwe batuma imana yanga amasabato ku isabato yego maze tukababwira duti imana yababwiye ngo iki ni mu binkende ziteye isoni imana bitogiye bose bamwe bagarariza maze bari gushakura bose yabaciriye abahinduye inkende tubigira ikigwa hariho n'indi mirongo ivuga ko abahinduye n'ibigurube abandi bikenda aho nyine kuko bari n'umuti tubigira ikigwa gihambaye kuri iryo hanga cyaciye kiba ikigwa gikomeye kuri iryo hanga no kurizovuka mu nyuma yabo nicyo gituma na Yesu yaciye azana itegeko ryo gukora ku isabato Yesu atavuga gute 17:22 Yohana 7:22 muri Bibiliya yera Yesu agatanga n'ibyo bakora ku isabato ko yamaze kubona ko Imana yayifuse inyandiko iragira iti murongo wa 22 yego Mose yabahaye gukebwa Mose yabahaye gusiramurwa mugabo ntikwavuye kuri Mose atari iryo tegeko nabwo ryavuye kuri Mose ni kuri basogokuruza banyu ati ryavuye kuri basogokuruza banyu kandi murakeba umuntu ku isabato genda musiramura abantu ntazoja gusenga genda mu begeranye abasore batarasiramurwa mu basiramure niryo tegeko iryo tegeko Yesu yatanze ryo ku isabato nicyo gituma twebwe nk'abasilamu iby'isabato ntibituraba ni ugukora ako kazi Yesu yavuze tukabasiramura gushaka kukanyu nawe niba utarasilamu ngo uze umusilamu tujya gusiramu uze umusilamu wabyumviye umera icyubu muri make ibibazo by'iwanjye bisa n'ibirangiye muganga urihaheza kuri kano kantu kavuga ati ukwita uvuze cyo gusiramurwa none ko umenga abamizirima mwebwe nk'umuntu atasiramuwe menga musinya kumengo nta kintu yojamwo sipozoke nk'umwana avutse ari umwana w'umuhungu amagapfa kuko urabona isi iranyerera iyo umwana avuka ugaca ari umukwega none kuri meza abayisilamu mubona kumenga nta kintu yojamwo kuko kubiginyirwa mu kibanza kinini kandi no kwino sari abaze batasiramu reka tubatimana reka kuhongora mbega mana utubwira iki ku muntu atasiramuwe mbega uyu muntu atasiramuwe bizogenda gute ku musirimu wagezeyo nagezeyo soma uku niko uhorahagize Ezekiyeli kangahe 9:9 Ezekiyeli 4:9 Ezekiyeli uku niko umwami uhorahagize uko niko Imana ivuze ati nta munyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri kugira ngo usiramure ku mubiri biragoye abantu baza kugirwa mu mutima umaze kugirwa mu mutima bagasiramura hariya nyine ku mubiri nta munyamahanga atakebwe mu mutima no ku mubiri azogira gute azokwinjira ahera hanje ahera h'Imana ntihonyurayo Imana ivuze cyakara yivuguruza atamenyane nayo ni mu muriro w'imikro hama yavuze tungana sibyo umwana wapfuye ngo adasiramuwe mbega Yesu ibyo by'abana bapfa badasiramuye batubwiye ngo iki 18:4 Matayo 4:18 Matayo nuko no kuzokwicisha bugufi nk'akana umuntu azoba yicisha bugufi nk'akana niwe mukuru mu bwami bwo mw'ijuru umwana ntacayandikirwa umwana n'uwo mw'ijuru ariko abatamba ngaho bafite ubwenge no gutamba ariko nabwo ngo nireshe badasiramuye umva nawe ugenda asiramuye umva kamusunzu ugerekana cariko muzehe wewe ufise ubwenge utarasiramurwa ni mu muriro uko bigenda be musore we arasiramuye wewe musore we warasiramuwe egoya hewe muri make wowe umugabo cyangwa umusore ageze cyane umusore uzodaho mu basilamu gushaka umugore waje muri make icyo
hari ibintu bikorwa individuelle se mugabo jewe ndazi ko ndatekanye nta urasiramu iryo bwiza n'iryo mfata icyo nicyo gufata wa musore ko ariko gusa ni ukuri sirangamenye mugabo nsanzwe nzi neza ko hariyo abantu benshi mu by'ukuri ubu tubona ko basenga imana twe tubabishije amaso yego mugabo mu by'ukuri batasiramuwe abo bantu rero imana yavuze gusiramurwa gusa bituye atajya mu ijuru ni ukuri nta muntu n'umwe cyangwa azurira mu ijuru itanguriro mbega mana waratanze iryo tegeko itanguriro 19 no guciramo muzehe 19 itanguriro mutama ngo nibasome muri nowa hari igitabo cya nowa muri bibiri usanga yacanditse hariya mu cy'ibitoki mu rugo nyine usanga nyine ari yavuye 19 imana itakwibarira aburahamu iti nuko babundi bagatura gushemeza wenyina w'imana tutungurukize uduhezagire wambare kujangirisha bikira mariya were mu gihugu tuhindukire urabe okay sawa kajyambike hasi bwari uwo nacaba n'umusore wowe nakajyambike sawa aho niho kiri uramubona bikira mariya uramubona uyu ni mariya nyina wa yesu uwo ni bikira mariya amubonye no wambaye nuko no wambaye mwito mbega mana abantu bambaye bikira mariya babwira ngo iki soma 15 kane zaburi 115 umurongo wa 4 muri bibiliya yera yego inyandiko igira iti igira ngo iki ibigirwamana byabo ngo ibigirwamana byabo ni feza n'izahabu usanga uwo nta n'izahabu zo kubibumba mu bibumba mwibumba mwarake bagaca babisiga mbere bakabikora umenga ni izahabu zikayanga ni ibikorwa n'amaboko y'abantu ibyo bintu ni nk'ibi ngo bikorwa n'amaboko y'abantu yego n'ukuri babibumbira mu giheta n'igitega niho babibumbira komeza bifise akanwa ntibivuga mariya we mari kara yesu we mariya mwaramutse mariya ntiyishyura bakaba muramutse yidomiye ntiyishyura bifise akanwa bifise amaso ntibibona mari tora mikoro wigisha abakristo ngabo barakurindiriye mari yesu inyuma yawe ndakebuka wa muhungu wawe mari murabe inyuma yawe yagarutse avuye mu ijuru n'umubatsi yego bifise amatwi ntibyumva yesu aragutelefoniye mari itaba mari alo umvise kano kawugiye yesu akurungikiye kuri whatsapp kuri whatsapp ubu yarabayeho yesu yarugutse urutyo mari umvise ngari mari kuri katolika barahamagaye tuje mu ya mbere wowe yadukura ku mahugindi komeza barabandanya yego bifise amazuru ntibimotegwa akira agaparufe mari wisige wabereye ngaho urarushe koresha mari umva agapira wo kumusigita abasiramu bateza agapira wuca karamose akira akanyama k'ihene wowe umugere kamuwuca ntibimotegwa bifise intoki nacyo bikorakora mariya navyo akira amafaranga mari oresha mumera agataki nawe ageze kuri facebook urabona yavuye ku isi itaki itarabona kuri simara ruguma rumatanije amaboko gutya ntigwakiye mari akira mikoro basi ubwira abakirisi ukuri nyina w'imana akira mari ubabwire bambwirire mari urayakiye karabandanya bifise ibirenge bigendagenda mari tujya kumva imvura iraguye we mari iyo waberenga ngo tugende kumva imvura iraguye mari wapi arabandanya yego kandi n'ibivugisha imirongo yabyo we mariya mari reka tuvuge ko yitaba mari bikira mariya umubyeyi wacu bataririmbana uri umubyeyi w'isi yose mariya kata mari we mari komeza ababikora abantu ngo bakora ibintu nk'ibi abantu babikora bagahwana nabyo mbere n'ububyizigira wese uwo muntu abyambaye mu izosi niwe bimanitse mu nzu n'ububyizigira wese umuntu abyizigira wese akabiha agaciro akagenda abyambaye agahwana nabyo ku munsi w'imperuka azoba agowe yemwe abisirayeli bantu bo muciya nimwizigire uhoraho reka kwikubita mu gakira
mwiza n'uwizigira uhoraho niwe mutabazi wabo n'inkizo yabo niwe mutabazi wagira inkizo yayo yemwe ab'inzu ya Aroni yemwe ab'inzu ya Aroni nimwizigira uhoraho yizigira uhoraho nimurekane n'ibyo bintu niwe mutabazi wabo n'inkizo yabo kabisa yemwe abubaha uhoraho yemwe bantu bubaha uhoraho nimwizigira uhoraho nimwizigira uhoraho kuri ibyo bintu mwambaye bizojana mu muriro niwe mutabazi wabo n'inkizo yabo yego uhoraho aratwibutse uhoraho aratwibutse azoduha umugisha twakuri ibyo azoha umugisha ab'inzu ya Isirayeli niwamara kubikura n'Imana izoguha umugisha azoha umugisha ab'inzu ya Aroni ikwireye azoha n'umugisha n'abana ba Aroni azoha umugisha w'uhoraho azoca umugisha b'abandi bizera uhoraho batizera ibigirwamana nk'ibyo aboroshe n'abahambaye abandi bigira abakomeye n'abahambaye uhoraho abagwize abuhire anabuhire kuko bahetse kwambara ibyo bintu abagwizanye n'abana banyu n'abana bagwire muhawe umugisha n'uhoraho maze gukura ibyo bintu bambaye by'amasanamu n'ibiti barizo baha umugisha uhoraho yaremye ijuru n'isi bana amajuru n'amajuru y'uhoraho ari ku isi yayihaye abana b'abantu ngo mugire ubwenge muyikorere ariko isi yayihaye abana b'abantu abapfuye ntibahimbaza uhoraho ariko ubu uracyariho ngaho wambaye ibishushanyo kumbura bikuru abapfuye ntibubahe uhoraho abapfuye ntabwo basenga nibahuye n'uzosenga umwanya wawe uracyari ngaho ku isi nawukore n'akazi kanyu ntuzombaze turavuga n'ituvura aho ndahejeje ubyambara komeza wambare uwamuheza ko bihezagiye uzumumbaze zitume nawe wahezagiwe nawe uzomubaze ujya musorogera barabigwa ahezagira ibiki jewe nabagera y'imyaka 25 nyene namufatiye ikanzu gute ashare umusorogera aragaje gukora ibyaje gusambana hariya ngo yakohezagira ibintu wowe bizi n'amakuru yanjye ari yuzuye bigatuma ndiko ndiyerekera Imana wararusha waruhiye ashare ninacyo bitabara kubyiza ukuri ibyo ntarukiza jewe niri kwiruruti bugera imbere y'isanamu cyawe kiramariye uko nakore ukajya ngaho mukoterwa ngo kirarira ibumba kubera bwa bwoba baguteye no kuraba umwanya muremure ugakibaga kiraritse nawe ntiwari ngorane jewe umunsi wagiye gukoropa no gushyiraho amashugwe ngenda gukora mbona ribumba Bikira Mariya wuzuye inema ahubwo uzuye maravuga ati Bikira Mariya wuzuye ibumba iko kabisa rero Mariya kweri ubumba ukabumba umuntu ngo n'umuntu wati nicyo gituma umwizera wese uwo ntambwe kapitaye ku munsi w'imperuka mu gikoni mu muriro nicyo gituma Imana yavuze ngo kuva mirongo umurongo wa mbere ntukagire izindi mpano mbangikanye ntukibazire igishushanyo cyangwa ikintu na kimwe gifite ishusho y'ikirengero mu ijuru cyangwa hasi ku isi ntuzu byikubita imbere bagusabira twebwe bononyi ntuzu nabisabe ati ko jewe uhoraho ndi Imana we kome dushakuza Imana ngo ibindi wambaye ntuzu mbaza amarega yavuze ngo ubwiye hariya ngo wumvire igishumenganito ngo wajya hariya ngo ukumbanito twebwe rero ujya nta nyungu urimo tukuzigako ninde yari hano akeneye kubera umusiramu oya twe tuguhamagara gusenga Imana iwe ruteze hamuteze mu ijuru ninde muntu ari hano ngo ati jewe numvise ukuri nkeneye nibera umusiramu ninde wahawe nyoje abagabo bajya abasore yego n'ukuri Timoteyo wa mbere 3:1 wumvirize wumva ko baratugusomera n'umunsi n'uwo hari umunsi bazokigara banabigusomera cyahiye Timoteyo wa mbere 3:1 uzugenda mumbaza ko utakoze ibyo bibiri bigutegeka inyandiko igira iti ugutora abakuru ba Eklesiya umbere cyuma abakuru ba Eklesiya ni bande abakuru ba Eklesiya ni bande batako n'abapapa basenyeri ubudangire babatoa ni Bibiliya yanyu uruko turushaka iri jambo ryo kwemera ati iri jambo ryo kwemera umuntu ni agomera naje kuba umubwiriza umuntu ubona kuba ibanga ryo kuba umubwiriza agaba yikuje igikorwa cyiza umuntu kuranzo bayikuje igikorwa cyiza nicyo gituma umubwiriza ategereza kuba umuntu azira kanenge icambere ategereza kuba umuntu azira kanenge muri babakuru ba papa bamusenge kuri wabiko umugabo ategereza kuba umugabo w'umugore umwe Musa barabafise umugabo mu kumutora ngo babanze baraba ko ari umugabo s'umugore umwe Musa padiri barabafise Musenyeri barabafise papa barabafise babafurera barabafise umuntu amenya kwigerera umuntu w'ubwitonzi ikigerageza tubagira ubwitonzi umuntu yikwije ubupasoni barabifise umuntu akunda kwakira neza abashitsi nanjye barabagakira kabisa bakamugwagwa naho naruheze umuntu azi kwigisha barabizi ntari mbore twarabore rw'abantu
ntaba imborekwa cyangwa umusinzi sindabona bakwana kabisa abana babeshe ariko nagira impuhwe n'impuhwe barazazo ntagire amahane ntaganzwe n'umwina w'isi ubu igaragaza papa na musenyi na padi ni aba ntagira umwina w'isi namenye gutunganya urugo rwiwe tuvuze gutunganya urugo rw'abakuze barabyumva urugo ruba rurimo umugore n'abana uruba rurimo umugore ukimenye urutunganya kurutunganya rero rufite inzira nyinshi hari ukurutunganiriza nyine hariya nyine n'ukurutunganya nyine hari n'ukurera abana urumva nyine kurarutunganya nyine tubyumva nyine bimeze komeza namenye gutunganya urugo rwiwe icyambere bazi neza nyine barutunganya turabuza kugira abantu ngo nibubakane rukirisitu anabataruba no kuzigama abana biwe umbizenga bafite n'abana amenye ati mbega umwana niyagwara ndamuzigama gute no kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni bwose urabyumva baca bakubaza akabazo hari akabazo rero bashobora kubaza muri ekereziya nyine none nawe utuge tukamumariza ejo none ubu utazi gutunganya urugo rwiwe umuntu atazi nyine batunganya urugo mu rugo nyine gusa urugo nyine rutunganya atubungabunga ekereziya y'Imana ati uwo kwera ashobora gute kubungabunga ekereziya y'Imana akabazo zokabaze byo wowe uramutazi ni zokabaze kubera icyo batagira abagore bibiri bategeka kugira abagore ni gute umutamba nk'uyu mbona hano agenda agenda kwiganira umusore ibyo mu rugo by'amabanga yabubatse atagira umugore wowe utagenda ku muhanuzi uhanuza umusore wowe ufata iby'amabanga uhanuza umusore aho ujya uvuga ati genda umena amenyo ujya mu mugore nta kigenda burya baca umugani mu kirundi rw'indabo yibaza uwayihaye ko umuntu ati iby'urugo niwe uza guhanuza kumenya amakuru y'inkubu yahaze uwo yahushije ko bigenda ibyo rero baguheza kugira ngo kigoye kimutarugura bibiliya yategetse yuko utegeza kugira umugore zobandari ko muri abakuru bekereza ko kimutarugura iri n'iriyazwe n'umukama icyo bakigusomera ubambere b'abakori 3:4-13 ubu wambariza ati mbega ibi bisomwa ko mutabirya mubidusomera ni kubera ati ko mutabisoma papa uzozura batubari uzozura babaza ko mutabisoma muzi 14 33 unyumvirize kano kantu kararyosheshera inyandiko igira iti nkako bana imana si y'umudurumbanyo burya imana si y'umudurumbanyo ariko ni imana y'amahoro nk'uko bigirwa mu maekereziya yose y'aberanda abagore ntibakereze mu makoraniro ntibavuga hariya wanyu baririmba igisomwa cyane ntibari pawulo n'igihe bikoreye inshuti zanjye ntibavuga ati mu maekereziya y'abera abagore banume ntabwo wumva ni bande babikora nimureke uzoba duhiriwe wabagore banume harabandanya abagore ntibakereze mu makoraniro mukoraniye mu rushenge nta mugore n'umwe arekuriwe gukura ko n'umunwa kuko batarekurirwa kuhavugira none mwe ntibahavugira ariko nibame baganduke nk'uko ibwirizwa rivuga dore iryo ntimwarirenze kandi nibagira icyo bagomba gusiguza ngo nihaba hafise aba bagore nibagira icyo basiguza nibabariza abagabo babimuhira genda bazeti none sheri tuno munsi basiguye gute barira mubati ibijya bavuze sinabitahura utararongorwa baza musaza wawe yego kuko bidakwiye ko umugore avuga mu ishengero ry'Imana ntibirakwiye ko umugore ijwi ryiwe ari kugirayo ntibikenewe ko mwe mwabirenze ko n'urusaku bizanye mu rusengero umuriza ikindi kintu bakwiye gusoma ibyo babisoma bityo niriyatwe n'umwuka bo bisomye aribo babyina amashikamwa kandi n'abasore benshi bagenda mu rushengero kubera abakobwa turabona y'ikigira kabiri hari abakobwa ngaha nabo ngenda babisuzume ko bakurikiza icanditse 15 babwira ariko rino bambere ndabico nacyo mwe mwarabirenze ko nta kintu murindiriye urwanda rw'abakorino 11:5 n'umugani wa mu kirundi ngo ntabwo ko kazibika isakiriho n'abagabo bagiye mu rushengero iwanyu soma ariko ni nk'abambere 11:5 yego inyandiko iragira iti
umugore wese niyasenga cyangwa niyasigura ku izina ry'Imana cyangwa akaba arasigura ku izina ry'Imana umutwe wiwe udatwikiriye umuriro nkaba ariyo utwikiriye wasokoje ku pekare ndabigera bagahagaritse shahu umutwe wiwe udatwikiriye agoba ateye isoni uwo ngo natabatwikiriye imbere y'Imana ateye isoni ntabibona agoba ateye isoni kubera iki Mariya mutaramushushanyira ku pekare nyine yari yamwigeme yasokoje neza agoba ateye isoni imbere y'Imana ndawusokoza mu kigo bandongo umuriro none si sawa umuriro amurindiriye agoba ateye isoni egome turabandaye ku murongo w'icumi reka tugere ku murongo w'icumi bisobanura yego nicyo gituma umugore yego kubw'abamarayika akwiye kwambara ku mutwe ikimenyetso cyo kugavuga kubw'abamarayika urumvise ubonye umuntu yitwikiriye mu mutwe ari umugore aba ari kumwe n'abamarayika mugabo utitwikiriye mu mutwe aba ari kivume imbere y'Imana uratora amashetani ka shetani hari inyuma ariko karakora ubukike ubuseko siko nabyo nogi akora kayitiriye ka shetani ukora mu bantu bilarijina hari menarijina tiwanasi amajina ari mu bantu no mu bahashe ni mu shetani akora mu majini no mu bantu rero bibona hari ka shetani bitego cyo kamba ngo ndawusokoza mu kigo bandongo mu akora ka shetani kamukoresha ntabwo ari mwe muri Imana oya kuri kw'Imana ni ndere nari hano ngo atigenda abonye kuri ngene ziri mu rurimi rw'icyarabu none ntibishoboka ko mu misigiti abakobwa bo bategura nk'uko twe muvuga ko iwacu bashobora kuririmba mu gihe bo baririmba mugiye mu makoraniro yanyu nta mwanya nabo baririmba mu rusengero rwabo uwo mwigiti cyote bibaho aririmba muri mariage cyangwa buhiriwe hano mu musigiti urashobora kuririmbira umugabo ugateka imbere sheri urakoze wambaye akarasiyo gahuze uteza n'akarato keza alhamdulillahi ibyo yarumva kuhezagire ako n'akarembo kuko utazira umugabo ko kuhezagire ushaka agahenda hindurwa nihorere mwana ako n'akaririmbo mugabo mu musigiti w'Imana ugiye kubyina cyako guhigita zikubita hasi basha mu musigiti wo gusenga gusa mugataha hamukumviriza inyigisho urangije kumviriza inyigisho ugataha muhira nuko bigenda ntabyo muziki mu by'Imana nta kuririmba na Bibiliya yarabibutse Amosi 5:2-3 Amosi 5:2-3 avuga ngo ikiyo ni Bibiliya avuga ati nkururwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi Imana ati nkururwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi reka ni ngaha wamugo nazo bazabona bikuye mu mutwe ni muri Bibiliya nkururwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi Imana iti nkururwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi kuko nagomba kumva kuyibongoza kw'inanga zanyu cyawe ngo ariko urugwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi kuko nagomba kumva kuyibongoza kw'inanga zanyu izo nanga nazo Imana ikeneye ariko imanza ziroranye reka zisendanishe nk'amazi ibikorane nk'ibi bitagira nk'umuziki Imana ati nibyibereho bihoreho gusa ku munsi mperuka hato ego kuri uwo munsi rero baririmbye mviriza kuri uwo munsi w'imperuka indirimbo zo mu ngoro indirimbo zanyu mu mashengero zizohinduka umuborogo uzoboroka ntuzomaze ndahiye pasitori ndahiye pasitori ndahiye emerushe TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana